Kanang YQ Football Academy Maulas Nai kalau yo benra ya kenam la du ha ke bakalai lek kai persya ya ke dajit mau yak bang ha ke lumpung ya lek kai ki kena ke belatip kum ka under 13 league football tournament but ya kan ni ke tournament la penyai da kenang kersiu tia player youth club but ke El Elyon Institute Sport Department kini ke lumpung ya lek kai ball ki kena ki bahapo ke khatlai senam la pelong na du ke arab santrik jemang arjal pusau bat minta kesni ke sepotrik nailar arjal pusau kelapoi sya ke bakun ha ke bakum bakhan ru teli ki kenhun ye lek kai kilayawan ban simbenta ha ke ni ke lumpung ye lek kai tang batang atli kenhun ye lek kai ki blaken thop ya ke nang YQ Football Academy bat ke dajiet mau yak bang ke belapoi sya ke wat jong ke jing ya ke ni ya ke nam la du ha ke ni ke sni penkut ya ke ni ke tournament lawan bandar dekat lang ba Merrill Bonds MLE ke nongpo constituency kum kongsan Haka jing don kat lang ba Ellington CM General Secretary kanang kersiu tia player youth club ki dekat ke New Trap National Youth Front ki beken top yo ba bat scam singkli uba Sylvester Shangpliang baru ba pernai karsentiu ki kemi ki kepal ki kena ki riu pat ba lem bat ki wei hawa pai se jing lek kai kalong ke bai khat ba bat haka kelamiet ka kenhun dajiet kala yo thap shigul persya ya kanang YQ Football Academy kam kat tu kat nipor kanang YQ Football Academy kala yo ban pai kala da shigul kabla pelong ya baro ar kenhun ya lek kai ban yodron ha ka bagi nong penya ikla pelong no da ka tie breaker but ha ka ni ka tie breaker kanang YQ Football Academy kala yo ra ya kanam la do but kum kanong job ha ka ni lumpung ya lek kai ka kenhun nang YQ Football Academy kala yo ra ya ka song pisa ka ba arpo hajar tingka haringkat ki trophy but ka kenhun dajiet mau yak bang ka bawan ba ar kala yo ban ra ka song pisa ka ba shpo hajar tingka haringkat ki trophy la samru ki khusnam ki khna ele kai ki bla yora e kanam bat kini kenthop yaw yai ne eskem nong rum bla yora e kanam kumunong ele kai bat bet tam u Samuel pengru bla yora e kanam kumunong thap gol bat bet tam u yai shan bor lang khongji kumunong ele kai bi yo thap bon ki gol kadon ru ka jing sam ya khusnam discipline team hakabala yo da kanang YQ Football Academy
Kajing nakai kalau kebai tenat adu rata. Akan ka sengi juga final kaba mereka sengi. Kaba kajing apa is kajing try juga juga shoot penalti. De to kadoni kajing job kadoni kajing ram. So, lakan pat ikini atleti klub sebab yang no cari syakmat yang lain no. Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentaki awareness program jompi pun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru ar nyau lai